Ассаламу алейкум, урметтли сeyirciler. Bu ETV студияда Украина хаберлері. Bu hafta olып keçен хаберлернен сізні таныш етмеге азырмыз. Русия халқара жинайы мәсулиетке чекілмек керек. Bu hafta Гаагадагы деңгээлер нәтижесіне Корея Бірлескен Милләтләр Тәшкилатының жинайы махкемедегі Украина агенті Елена Зеркаль айтты. Onun sözlerine Kore Ukrayna digger dünya memleketleri gibi Kreml bütün halkara kanunlarına uyması için Kore'şe. Якщо хтось, особливо чи постійний член Ради безпеки ООН, Егер кім сәйірі Бірлескен Милләтләр Тәшкилатының тәлөкәсізлік шура мемлекеті өз мәҗбүриятләрін босса, бұ бүтін халқара хукукны тәлөкә алтына қоя. Шымды біз халқара деңіз трибуналының мәҗбүриятыны еріне келмесі үзерінде çalışамыз. Біздің деңізчілерімізні евге қайтмасы үшін. Мен белесем, якын заманда сіз Бірлескен Милләтләр Тәшкилатының мейданларында бұны еріне кетіргендерімізні көрерсіңіз. Авропа Бірлігі елчілері Украин Қырымның қанунсыз ишғал етілуі үшін Русияға қаршы қойылған санкцияларны ұзатылуы хақында келішті. Сыңырлавлар вақытты 2020 сенесі июнін 23-не қадар ұзатылacak. Бұл ақта Авропа Бірлігіндегі Украина темсілжісі Николай Тачиский хабар етті, енді санкциялар Авропа Бірлігі шурасы тарафından қабыл етілмек керек. Сыңырлавлар ишғал етілген Қырымдан Авропа Бірлігіне малларны итал етілуіні, ярмадаға ятырым yapılуыны ве бұның иле техники ярдым арачылық, құруcılık ve mühendislik hizmetlerinin gösterildiğini yasak etti. Serbestlik olmagan yer Freedom House hükümetke bağlı olmagan halkara aq hukuk koruyucu teşkilatı kanunsuz surette işgal etilgen Kırım'ını azaklıktan marum olgan yerler cedveline kirsetті. Bu haqda Kırım Tatar Resurs Merkezi haber etti. Freedom in the World 2019 teşkilatının yıllık hesabatında Kırım Yarımadası yüzden tek 8 bağ koyuldu. İşgal hakimiyeti siyasi ve gраждан aklarını pek katı tarzda sınırlay müstakil kutlevi haber vasıtalarını sustura ve siyasi disidentlerге karşı antiteröristik ya da başka kanunlarını kullana. Açık tarzda işgalge karşılık bildirgen azlık olgan tamırlı Kırım Tatar halkını hakimiyet baskılarga oğrata, dep yazıla teşkilatının saytında. İyunun 11'inde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kırım Tatar Fali Edembekirov'un davasına dair karar çıkardı. Mahkeme onun hastahanege acele yetkazılmasını talep etti. Bunu öz Facebook sayfasına Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov bildirdi. Bunun ile Rusya tarafı siyasi mabüsünü ekimlerge göstermek ve tedavilemek gerek. Advokatı İslam Velilayev bu kararını davanın uğraşkan tahqiqatçıga yollayacak. Kararı yerine getirilmegen takdirde ise mahkemege müracaat edecek. Siyasi mabüsünü sağlık alı ağır. İşgal etken Ahmetjit tahqiqat tefkifhanesinde keregi gibi tedavilenmeyi. 58 yaşlı Edembekirov birinci grupa sakatı. Ayağı tazdan aşağı taba kesip alındı. Şeker ve da bir kaç diğer ağır hastalıkları var. 2018 senesi dekabrın 12'sinde Edembekirov kanunsuz surette işgal etilgen Kırım'ı kirişinde Rusya'nın mahsus hizmetleri tarafından tutuldu. Kırım'a o 78 yaşındaki anasını ve akrabalarını ziyaret etmek için yol tutaydı. O silah ve patlayıcı maddeler saklamasının kabatlana Ahmetjit Mahkemesi avgustun 12'sine kadar tahqiqat tefkifhanesine kalmasına karar çıkardı. Kreml'nin Ukraynalı siyasi mabüsü Nariman Mediminov'un bulungan yeri belirsiz. Apishane hadimleri ne akrabalarına ne de advokatlarga bir türlü malumat vermeler. Bu haqda UATV'ge onun imayecisi Edem Semidilayev haber etti. Onun aytkanına göre Mediminov Ahmetjit tahqiqat tefkifhanesinden iyunun 5'inde alıp çıkarıldı. O Rostov'a getirilmek gerek edi, anda ise iyunun 10'unda mahkeme oturuşu olmasa bekleniliydi. Июнның 5-ден бағымыз бүтінлей үзілді. Бір-екі күн Краснодарға жа ve Rostov'da olmak gerek edi. Bir türlü malumat yok. Etap vaktinde her şey olabilir. Şunun için hasevetlenemiz. İşgal edilgen Kırım'da Rusya Mahkemesi tarafından mahkum etilgen ve Rusya'nın Tver vilayetindeki koloniyanın ceza izolatorunda birkaç ay bulungan son Tarajok apishane hastahanesine avuşturulgan Ukrayn faali Volodymyr Balukh baş ve kokuz tahtası ağırları hakkında haber etti. Bu haqda onun iyunun 10'unda ziyaret etken advokatı Olga Dinze bildirdi. Rusya Federal Təhlükəsizlik Xizməti xadimləri Volodymyr Balukh'nu 2016 senesi yakaladı. Kırım Mahkemesi onu sahte ve uydurma qabatlardan qararın 5 yıl hapis cezasına mahkum etti. Kırım sakini esassız patronlar saklap tutqanının ve tefkifhane reberini urovnen qabatlanıldı.
Балықны имайысы ве ұқық қорыжылар о Украина тарафдары олғанындан себеп репрессиялар құрбаны олды деп түшіне. Украина президентінің Верховна Раданың вақтындан эвел дағылығы аққында ферманы эсас қанунны боза. Бұл афта бұны Анаяса махкемесінде девлет башының ферманына итираз білдірген халық мебүслері айтты. Президент вақтындан эвел парламентні тек бір қаш тағдерде дағырта біле. Бұлардың арасында егер бір ай ішінде коалиция тешкіл етілмесе, фақат ферман имзаланған вақытта сәлихиетлерінің тоқтатылмасы темелсіз еді. Ферманны президент Зеленский инаугурациядан сон имзалады. Веневбеттен тыш салявларны июльнің 21-не тәйінледі. Махкемеде президент өзі де сөзге чықты, оның сөзлеріне көре, ферман қануни, чүнки коалиция да 2016 сенесі дағылған екен, Невбеттен тыш салявларны есе Украин халқы талап ете. Спискова чисельність коаліції депутатських фракцій. Тізілген вақыттан берлі коалицияда кембеслерінің жетвел сайысы дайымы әркеннің ярысындан тияды еді. Коалиция 2019 сенесі майсын 17-нде ось ішіні тоқтатты. Вел коалиция олмағаны тазықлаған бір түрлі делілер yok. Не мені розповідати вам, Қанун не олғанны анлатмақ белдесем керек дегіл. Еминім ки Верховна Раданың дағытылуы қында қарар қанымға ұйғын. Украина ватандашлары Радаға ишанмайве бұ қарыға ғайет әйі бақа. Адамлар қарарының идеясы үмбеслерінің да бір қачайға салихиетлеріні девам әттермек үшін ұнтылуы деп сая. Украин паспортны алмақ үшін қайтып келді. Ижал етілген Қырым или Меморий сыңырда Украин сыңыржалары байвикны қаяқалады. О қанунсыз силалы мүфрезелер азасы еді ве 2014 сенесі Қырымның ижғаліне ярдым етті. 35 яшлы еркек Каланчак Йоклав кечетінде тұтылды. О аңлатты ки қазанмақ үшін мемлекет тышына кетмеге істеген ве оңа Украин ватандаштың паспорты керек олған. Яқыланған кішіде өзінен ижғал акиметінің ярлығы бар еді. Количество штук по знакомым, это было все передано вроде как развлечение. Что это за награда, яка была вручена? Это значит, грамота была выдана в 2016 году. Бұл ярлық 2016 сенесі берілген еді кечкен күннің тарихынан естігенлері алды. Ярлықның миқдары пек чоқ еді таныш білішлерге берілді. Соңыра белкі де келешекке пенсиялар одевіне тесір етежек деділер. Яқыланған қанунсыз силалы мүфрезелер ішінде иштирак етуінен қабатланыла. Бұның үшін жинайы месулет көзде тұтыла. 8 ел апыз жазасына махкем ете біле. Литвания Украинаға бедава арби едеклер берді. Олардың умуми фиятты 200.000 евро. Бұл ақта Литвания Мудафа Назерден сайтында хабер етіле ярдым көстірілмесі ақында қарарны Литвания үкіметі да бұсынының февраль айында қабыл етті. Июнің 11-нде ақшам Украина арби ава құветлерінің ұчақлары Литваниядан аман-аман миллион арби едекіні нақыл етті. Бұл советлер бірлігінде ясалған хафиф силялар, патронлары, автоматлар ве пулеметлар. Олар Литвания ордусының силянулығындан артық дегіл. Украина үшін визасыз режимнің 2 елі. Бұл вақыт ішінде Авропа бірлігі еле сыңырдан 42 миллиондан зеде инсан кечті. Айны заманда 3 миллион яңы биометрик паспортнен құланды. Бұл мұйым қарарыны Авропа бірлігі насыл етіп қабыл еткеніні ве не қадар фаал украинлер Авропаға қатнағанлары ақында мұхбиріміздің левқасында. 2017 сенесінің бары Украина үшін Авропа бірлігі еле визасыз режим тәйінлемесінде алетіде вақыт олды. 3 ел девам еткен айтышмалар бір sıra қарарларының нетижесі олды. Апрелдің 6-сында Авропа парламенті Украина үшін визасыз режимнің қанун севесінде таздықлады. Майысының 11-нде есе оны Авропа бірлігі шурасы қабыл етті. Қарар қабыл етілгенінден бір ай sonra июньнің 11-нде визасыз режим çalışып башлады. Украина девлет сыныр қызметі 2 ел içinde Украинлер Авропа бірлігі мемлекетлеріні 33 миллион кере зиярет еткенini білдірді. Ресми статистикаға көре, en çok arabada seyahat etili. Bu epos yolcularının 65%. En çok Polonya sınırından geçildi. Bu memleket içinden arabalarda Avropa Birliği'ne Ukrainlerinin 65% seyahat etti. En az ise Macaristan, Romanya ve Slovakya ile sınırdan geçirildi. Ukrayna vatandaşlarının da 34% Avrupa'ya uçakla seyahat etti. Onların göstergeçlerini devlet sınır hizmeti statistikasında kayıt edilmegen.
Авропа Бірлігі ве Шенген анлашмасының 30 мемлекетіне визасыз режимінің үстінліклерінден туризм ве бизнес үшін пайдаланмақ мүмкін. Сыныр кечкен заманда сеат массады, одев хабилеті ве кері билетлер көстерілмесі талап етіле білі. Бұның еле Украина ватандашында биометрик четел паспорты олмалы. Олар 2015 сенесі январының бірінде берілі башлады. 4,5 ел ішінде бойлеве сехаларыны тахменен 13 миллион украин ресмилештірді. О вақыттан берлі Украина паспорты дүниядегі паспортларының жедвелінде әп юхары көтерілі. Мисали оларақ Global Passport Power Rank жедвелінде 2019 сенесі о 26-й ер алды. Украин биометрик паспорты ile 134 мемлекетке әвелден виза бермемек мүмкін. Олардан 91 девлет ile толу дәрежеде визасыз режим чалыша. 43 мемлекетте есе келгенінен қойыла. MH17 қазысы үшін Русия месулетіні бойнына алмалы. Бойле талапларнен әлі қолғаныларының ақарбалары Гаагадаки Русия елчілігі янында топлашты. Бина оғынде 298 бейаз күрсілер қойылды. Олар әлі қолғаныларының темсілеті. Малайзия ава yollarının Boeing 777 uçağı 2014 senesi iyulun 17-sinde urup düşürüldü. Uçak Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a uçaydı. Uçakta olğan 298 insan ele oldu. Halkara Təhqiqat Gruppası linerinin Buk kompleksinden uçurulğan raketa ile urup düşürülgənini haqqında bildirdi. Kompleks Donbass'ın işgal etilgen topraklarına Rusiyadan getirilgəni edi. 2018 senesi Mayıs'ın 25'inde Felmek ve Avstraliya felaket için mesuliyetini resmi olarak Rusya'ya yükledi. Moskva qabatlavlarını reddetti. İşgal etilgen Kırım'daki iskenceler, tevkifler ve zorbalıklar hakkında sözsüz. Varşavada artistler oyun ve nağmeler vasıtasının Ukrayna taraftarı olğanı ve işgalini tanımamağını için uydurma qabatlardan tevkif etilgen Kırım sakinlerinin duygularını gösterdi. Tafsilatlıca muhbirimizin levhasında. Pişmanlar eder. Al toprak şüphesizdir. Qum Kırım toprağı. Mavutuz Deniz. Bu performans Ukrayna yarımadası hakkında hikaye. Rusya'nın işgalinden son onun hakikati iskenceler, tevkifler ve zorbalıklar oldu. Я клянусь, не свернуть. І тут немає персоналізації в цих героях. Bu yerde insanlaştıruf yok. Bu bugünde Kırım'da olğan gerçeklik. Zorbalıklar. Є документи про насилля у Криму, є... Kırım'da zorbalıklar olğan hakkında vesikalar bar, şahatlıklar bar. Amnesty International teşkilatının malumatı iskencelerge oğratılğan adamlarının hikayeleri. Bütün bularını koz ögüne alıp sanalıştıruvda gösterdik. Seyirciler bu mevzu Kırım'nın ersakenine yakın olğanını aytdı. Sanalaştıruf ise daha bir kere zalımlıklar ve adamlarının akları bozuluğu hakkında hatırladı. Дуже сильні враження, направду. Pek güçlü suratlar. Gerçekten yürek etiydi. Bu mevzu bugün de pek aktual. Bu her birimizin ağrısı. Навіть не очікувала, що буде настільки морально тяжко дивитися. Maneviyat jihetinden bu kadar ağır olacağını bile beklemedim. En çok meni nağmeler tesirde kaldırdı. Men özüm Kırım'dan ve elbette bu yerlerini bilem, eşittim olarını. Benim bitam da sağ. O anda yaşay, Allah'a şükür. Pek tesirledi. Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin malumatına göre işgalinin 5 yılı içinde 19 kişi bellisiz gayip oldu. Onlardan 13 Kırım Tatarlar, 18 kişi ölü tapıldı. Kırım Tatarların evlerinde Rusya kuvvetçileri tintuvler geçirdi ve Kırım'ın işgaline razı olmagan Ukrayna tarafdarları olgan fallerini esassız tevkif etti. Angela Lishko, Yuriy Banahevich, Igor Antonyuk, Varşava, UATV. Moskvada narazılıklar vaxtında 200'den ziyade kişi yakalandı. Adamlar iskenceler, cenzura ve uydurma cinayet davalarına karşı aksiya ötkerdi. Kuvvetçiler tek iştirakçilerini değil ama vakaya yerinde şahadetnamelerinin çalışkan jurnalistlerini de yakaladı. Polis hadimleri aksiya iştirakçilerini kalın tayaklarının urdu ve üstlerine su toktu. Aksiya sebebi iyunun 6'sında Meduza internet neşri muhbiri Ivan Golunov'un yakalanması oldu.
O narkotiklер tarqatuunen qabatlанылды. Медуза нешірі Голунов Русияде журналисттер araştırmacılar arasında en yaxşısı ve tevqifi zenat faaliyetinin bağlı olğanını bildirdi. İyunun 11-de Golunovға dair açılған dava qapaldı. Яңы сайланған Қазақстан президенттің инаугурациясы Касым-Жомарт Токаев халқа садық олacağına ант етті ve resmi tarzda devlet başı vazifesini yapıp başladı. Селефі Нұрсұлтан Назарбаевның саясатыны devam edeceğini bildirdi. Қазақстанда президент saylavları iyunun 9-da olup geçti. Tokayev reylerinin 71%'ını aldı. Avropa İşbirlik ve Təhlükəsizlik Teşkilatı saylavlar esnasız tenkit etti. Aq hukuk koruyucular ise reyler saylanğan vakitte ciddi bozuvlar kaydetti. Saylavlarının neticelerine karşı narazılıkka çıkan adamlarını polis yakaladı. Bu dakika bu sonki haberleri de. Daha da tafsiyatlıca malumatla siz bizim UATV saytımızda tanışabilirsiniz. UATV ile olыңыз, өзіңізге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенше.